Алматыда The Spirit of Tengri 2017 заманауи этникалық музыка фестивалінің 5 жылдық мерейтойы атап өтілді. Фестивальда барабаны Алматы жобасы, көмеймен ән айтудың шебері Тываның Хунхур тобы, сондай-ақ Литваның Марга Мюзика тобы ашып берді. Орындаушылар бастапқыда медитатив сарынмен, кейіннен барабанмен, ритммен рок жанрында өнер көрсетті. Әндердің дыбысталуы тыңдармандарға ерекше әсер берді. Аталмыш фестивальдің президенті Батыр Қазыбаевтың айтуынша, елімізде 5-ші мәрте өткізіліп отырған мұндай ірі мәдени жобаның маңызы өте зор. Spirit of Tengri стал уже визитной карточкой города, но наша цель сделать этот фестиваль проектом странового уровня, потому что Казахстан, как огромная светская страна, должны рождать проекты странового масштаба. Культурные, финансовые, экономические проекты, они, безусловно, важны, но вот культурные, они, на наш взгляд, важнее всего, поскольку это узнаваемость и визитная карточка целой страны на международной арене. The Spirit of Tengri фестивалі әлем елдерінің этникалық салт дәстүрлерін Қазақстан жерінде таныстыратын мәдени жобаны Тенгри FM радиостанциясы бекіткен. Өткен 4 жылда фестивальге әлемнің 30-дан аса елінен музыканттар мен этникалық музыканттар тобы қатысса, биыл республика сарайында Жапония, ақш, Гвинея, Башқұртстан, Бурятия, Израиль, Литва мемлекеттерінің музыкалық ұжымы өнер көрсетті. Құрамына Алжир мен Франция музыканттары кірген Speed Caravan атты мульти-ұлттық афро-рок ұжымы The Spirit of Tengri қазіргі заманғы этникалық музыка фестивалінде заманауи араб музыкасын таныстырып, оны заманауи мәнерде дыбысталған Speed Caravan композициясы көрермендердің қошеметіне бөленді. Всего приехало на этот фестиваль из 13 стран более 100 артистов. И вот зритель сегодня в дни фестиваля видит потрясающую палитру этно-волк-мюзики. Это представлена культура самых разных стран, которые играют исключительно живой звук и исключительно высокого уровня музыку. Музыканты, которые приезжают к нам, это звезды мирового масштаба. Ну, маленький интересный факт, вот Speed Caravan, группа, которая представляет себе Францию и Алжир, они не понимают друг друга вообще, потому что они не знают алжирский, не знают французский, но они понимают друг друга на языке музыки. Репертуарында Литван, Латыш, Белорус, Поляк, Тыва сынды әртүрлі әндері бар Литвалық Марга Мюзика тобы фестивальде 10 тректен тұратын жаңа бағдарламасын керемет орындап шықты. Онда музыканттар халық аспаптары мен заманауи аспаптарда қатар ойнады. Публика, самая лучшая публика у вас. Очень теплая. Просто и у вас очень жарко на сцене. Это наша жизнь. Мы не можем без этих фестивалей. И я думаю, что мы вернемся туда. Да, конечно, это фестивали музыки, которые дышат традициями. И нам очень хочется дышать вместе со всеми, потому что, это фестивали, объединяющие людей на самом деле, а не различающие. Еске сала кетейік, қазіргі заманғы этникалық музыканың Қазақстандағы тұңғыш халықаралық фестивалі The Spirit of Tengri 2013 жылдың 8-ші маусымында бірінші рет өткен болатын. Оған 11 музыкалық ұжым қатысса, былтыр фестивальге 9 мемлекеттен 13 топ қатысқан еді.